uyabona ndiyakuthanda wena uliphupho lifezile. Ninjani sesi? Ikona mjani. Ifukile en'wimani vito ra n'wina? Mina Chauke Justin. Okay, misasekile mani. Nga va kha ku humelela yini hikuva misaseke hi ndlela leyi? Hayi ko vanyana tlakunyana hi lava ku tlangela n'wana siku ra yena ro velekiwa ra namuntlha. Okay, no, a khensa misaseke swinene mi tiphina hi siku leriwani. Na mina ndza khensa. Hi swona. Minjhani boti? Okay, mjani. Vito ra n'wina mani? Jason Khosa. Jason Khosa. Jason usasekile mngani. Dai. Ku humelela yini ku va nyamutlha u kuma usasekiso? Kuma ku rima ku celebrate ntlangu wa n'wana. Oh, ku ntlangu wa n'wana. Se u titwa njhani mngani ku va ku rhambile special ku ta celebrate? Titwa ni ri kahle, ni tshunxekile. U ta u tshunxekile? No, mngani khensile ne? Ya hlayiseka. Minjhani sesi? Njani? Hi pfukile. Ya, mi vona mi saseke swinene laha. Ni swi tikomba nga vhele ntlangwini ku ba na ready ku humelela yini? Ku tlangeliwa nkhuvo ku tlangela n'wana I phati ya yena ne? Se na n'we mi rhambiwile ku va mi ta tlangela n'wana loyi. Mi titwa njhani ku va va mi rhambile? titwa kahle. Mi titwa? Okay. Hi khensile ne? Mi tiphina kahle. Minjhani sesi? Ifukile njani? Hi pfukile. Vito mani? Lesi Mthisi. Wa ku tshama kwala ka xigalo. kwala ka xigalo kwala. Okay, se mi titwa njhani ku va namuntlha mi va mi saseke hi ndlela leyi? Hayi tsake ngopfu. Mi tsake ngopfu? Na n'wina. Se ku humelela yini? Why mi tikuma mi sasekile? Hayi ta ku tlangeleni ka siku ra n'wana namuntlha. Oh, I siku ra n'wana. Se na n'wina mi va mi rhambe ku mi tikuma mi ri kona. Hayi wena kwala. Okay. So mi nga ku yini mariki ya ku khensa? Hayi na wo khensa loko va hi rhambile ku na hina hi ta tiphina na n'wana wa vona. All right. Hi khensile ne? Hi swona pa. Minjhani? Hi pfukile. Wa nga ku manyumanyana? Video. Ko va ku yini? Ku tekiwa video naswona. Oh, ku tekiwa video. Se ku humelela yini ku va mi tikuma mi ri laha? Hi te phatini ya n'wana. Phatini ya n'wana ne? Oh, se na n'wina mi phati ya ku va mi va phatini ya n'wana. Okay, se mi nga ku yini mariki ya ku khensa? Mi nga ku yini? A khensa. Ma khensa. Mi khensa ka mina? Hayi khensa vinyi va phati ku va va hi rhambile. Okay. No, hi khensile. Minjhani? Okay mjani. I sesimani lawa? Sesti. Sesimani? Sestiye ne? Okay, sestiye. Mi sasekile ma? Ya khensa. Mi saseke ngopfu. Mi tshama kwala ka xigalo? Kwala hlanganani. Oh, hi le hlanganani la ne? Why mi tikuma mi saseke so? Namuntlha hi tlangela siku ra n'wana. Ra n'wana? I le kwihi n'wana loyi? Luya nga yimani. Oh, I koho kwala na yena? Ya kona. Alright, se mi nga ku yini ku va mi rhambile ku mi ta tlangela siku ra n'wana na vona? No khensa mina ku va va rhambi ku ta tlanga na n'wana. Alright. No, hi khensile se stiyi ne? Hi khensile hlayiseka. Mi tiphina ne? Hey brother. Mi leyi ngopfu man. Mi huma kwihi? No ma hlangana. Hi le hlanganani la? Ya, le hlangana. Wa mi sasekisa mbala na mazasa? I ku ri ni le ndhambiwa la phatini leyi. Kahle nga ku ndhambiwa. Mi rhambiwile phatini? Ya. Ku mi ta dya kumbe mi ta Ku ta tlangela na vo swin'we. mi tlangela na vo swin'we phati leyiwani? Ya. Hi n'wina mavito ra n'wina? Mi given. Given? Ya, I bought given. Given we? Ya, given class. Given class? Ya. Alright. No, ni khensile bohe but given. Mi cina phe? Ya, swo boha. Ni khensile. Kunjani ndoda? Pfeke mjani? Hi wena mawe? Mi Jimmy Jawu. Hi we Jimmy, u sasekile mfu? Ana khensa. Ya. So wa tikuma u sasekiso? I nga ku sasekisa mfu? Lava nga sasekisa lava vanani va mana xin'wana lexiwani va vona. Ndzi tlangela ku bond ya xona namuntlha. Oh, I bond day namuntlha ne? Ya, hi va nga rhungise swilo leswiwani. Okay, va mi sasekile. Wa mi rhungisela? Ya vo rhungisela. Ya, va na tintswalo musi. Se va mi rhambi ku mi ta banenge kumbe mi ta endla yini kahle kahle? Va ni rhambi ku ni ta tlangela siku ra n'wana. Ra n'wana ne? Hi khensi kambe botman? Bot Jimmy. Oh, hi khensile bot Jimmy ne? Ya. Hlayiseka.
Ninjani? Koke mjani. Mboti kumbe mbaba? Imibhoti. Mboti. Yeah. Ibhoti ma? But Adman Biza. Adman Biza. Adman Biza. Yeah. Misasekile ibhoti Mbiza. Yeah. Misaseke ngopfu. Why mitikuma mkhe misasekile? Xitele kuseke bhiteni ka party ya sesi wa mina. Sesi wa n'wina ne? Yeah. Okay. Se mi titwa njhani namuntlha mi celebrate party ya sesi wa n'wina? Xa titwa hi tsakile ngopfu vona. Yeah. No, hi khensile ne? Yeah. Hlayiseka Mbiza. Minjhani sesi? Sesi mani? Sorry? Hlamulo Mbiza. Oh, kahlala se ku nghena Mbiza. Ina n'wina loyi a celebrate-aku namuntlha? Kasi hi wena? Hi makahle? Yeah, hi wena n'winyi wa party. Okay, se ya wena ta va na nkarhinyana na wena. U titwa njhani namuntlha ku va mhani ne va ku endlela party ku va u ta celebrate? Okay. All right. Se u nga ku yini ka mhani wo fana na lowu? Mhani wo fana na lowu wa kala ka masiku lama hanyaka u nga ku yi ka yini? Ni nga ku na cancer swinene ka leswi va nga na endlela swona siku ra namuntlha ende na vanhu. Okay. Va kona mhani? Ya va kona. U kateke ngopfu va kala va mhani wo fana na lawa ka masiku lama ya hanyaka wona ne? All right. No. U tiphina hi siku ra wena ne? Ingaku ni ta ku vona u kha u cina. Hi swona ne?
Mama
What will be happening today? Why are we here today? And then we will also be hearing the word by the various people, Mom Kungamani, and then we'll also have the word by the brother, and then also the friend, and then we will also have the time for our celebrant, which is Miss Patty, the guest speaker, which is Honorable A, the cutting of the cake and toasting also, and then the gift will be also allowed to be offered to the celebrant of the day. So guys, I welcome you all in the name of Jesus Christ. As we begin now, we are going to invite the God to be amongst us today. Amen. Eka xikwembu xa hina lexi nga ekaya etilweni xikan'we na kwala xikarhi ka hina papa Molokwetsima hi hlanganile eka mixo wo saseka inaka a hi ku tsakisaka swona i khale hi languterile leswaku hi ta va na siku ra ku tlangela ra ku fana na leriwani hi nge xikwembu hi ri hoyohoyo hi tisa mikhenso emahlweni ka wena papa Molokwetsima hi ku mikhenso ya ku fanela leri siku papa Molokwetsima a hi ri languterile hi leriwani papa Molokwetsima ni tshinya mimoya hinkwayo na yi alela papa Molokwetsima hi lava ku ya vona matimba ya wena ya vulavula vukona bya wena papa Molokwetsima byi teka vundhawu loko a ri hina papa Molokwetsima a hi nge swi koti kambe hi tintswalo ni ku kotisiwa ni matimba ni vutlhari hi nga swi kota ni khongela swivulavuri hinkwaswo papa Molokwetsima swi niki matimba ni khongelela n'winyi wa phati Nhlamulo Mbiza n'wi niki matimba papa Molokwetsima hi vitweni ra matimba ra Jesu Kreste n'wa Nazareta ekomu a hi nge amen. DJ risimu ya swilo swi le ku nandzeni swi tsakisile ni vona na tihanesi va yini mi nga fambeli kula ni kombe mi ba mavoko loko va ku mikulungwana mi ba mikulungwana swi endleka kan'we nkarhi wun'wanyana leswi a lembeni hi leswi inkomu DJ hi ta kombela un'we wa ndyangu loko a ri kona exikarhi ka hina a ta hi amukela ka what a wow ava ka kombeliwa hi nkarhi wolowo hi hlonipha nkarhi hi ku na xiyenge xa A ku na xa B ne se a hi hlonipheni nkarhi loyi a va a karhi a mexiniwa hi nkarhi wolowo a vi kona vanhu va Xikwembu ku ri swi swa hina swi kota ku swi tsakisa ende loko a ri mina ma swi tiva ni rhandza ku tirha hi nkarhi Bana Adelina a hi kombela mi sala leti mahlweni mi ta amukela vayeni ku hatlisa u kombela ka fulani
Amen, amen. Seni rhandza ku mi amukela hinkwenu kwala kaya ka Mbiza mi titwa mi amukelekini hi vito ra matimba ra Yesu, amen. Na amukela vo Boti, na amukela vo Maseve hinkwavo lava nga ta fika kwala ndyangwini wa ka Mbiza va titwa va chusekile. DJ Risimunyana. Inkomo ikhetsile ku amukeriwa swi komba ku ri ya endla hinkwaswo leswi hi fanele ku swi endla, kambe handle ka xilo xin'we ntsena ku nga tinyimpi a ti laveki haleni ndyangwini. Hi tile ku tsakeni, a hi tsakeni hi ndlela ya kahle, hi tlanga, hi endla swilo hinkwaswo, amen. Hi ta kombela mi tshama hansi loko ri hi ku mi boheka ku tshama hansi hi hunguta ku endla ku yimayima hi ku swi ta hi bihisa ntlangu. Sweswiwani i nkarhi wa introduction i timhaka ta ku tivisa leswaku hikokwalaho ka yini hi ri kona lahawani, the purpose of the day, why are we here today. Se vanhu vayi ha mi kombela mi ta emahlweni mi ta kuma mbirhi manharhu marito mi hi byela ku ri hikokwalaho ka yini hi ri la today, the introduction or the purpose of the day. You are welcome. DJ, take the song. I mean, in God, and family nation, from an honorable Fadzenga, Chobini Bosch. The honorable Chobin, who are born under Mahade, Mambai, Mr. Seki, Masbon, Mr. Seki, and the Pokarisha, Konamona, and I'm General Mr. Seki, so Menami General Mr. Seki. And I want to square with up one of that way, and then I square with car. Hallelujah. Hallelujah. Es madan taking go no. I know student and I table I'm not going to record. I know I understand. But I want to learn no more go. Es Nana Marie to Diana Van Westcom. Put in the Mokuru Casanga from Mail Marani first pair of Azacola. Not no one handle a party. No one handle a Congo mail who screaming up Casa to come on Matimba. Only 4 days about the Latini. Never one under than Marancanimela.
ku ri ni ri n'wana ni kha ni yimela vupapa na vumhani a xikarhi ka mina se a ni swi tivi ni nga vulavula yini hi n'wana wa mina nhlamulo ni ku navelela mikateko ya kahle n'wana wa mina leswi ni nga ta ku tsundzuxa xona nghena xikolo mina mhana wena ni tivi na a ko va ku xikwembu xi ni endla ku ni tlela ni dyile hikuva ni kha ni tirhisa mihleketo se wena u nga endli nkarhi u la ku fana na mina swi nga endla ka u nga swi koti u tlela u nga dyangi n'wananga ni ta ku byela ku nghena xikolo loko u tlhogomela ni dyondza ni hi swo swi nga ta endla ku u tlela u dyile mina ni khensa xikwembu ku xi ni nyiki ku ni va na mihleketo yo ni phanda ni kota ku tlela ni dyile n'wananga ni kha ni nga tshama ni ya tirhweni mara xikwembu xi ni kota loko hi ri kona kwala misaveni rifu ri ta va kona a ri nge pfumaleki na ku twa ku vava ku ta va kona ku xaniseka ku hlupheka ku ta va kona kambe a ku nga vi hina ku nga heriki kambe ku ta hela nhlamulo xikwembu xa ku rhandza xi na makungu ma kahle xikwembu hi vutomi bya wena sweswo hi xi kuma eka buku ya yeremiya chapter 29 verse 11 u ya yi hlaya xi na makungu ya kahle xikwembu hi vutomi bya wena sweswiya u nga swi kunguhata ku loko heta xikolo u lava ku va dokodela u lava ku va pilot u lava ku va mechanical engineering u lava ku va yini u lava ku va dokodela a social worker or a teacher xikwembu xa swi tiva hetisa ku navela ka mbilu ya wena xi na makungu ya kahle xikwembu a xi nge ku vangeli mindhukana a xi nge ku vangeli ku ri wena u twa ku vava xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi ya ka nkarhi wa kahle dj ku na risimu rin'wana nga ri lulamisa mi nga se ri tlanga kwanani ra birthday leri ni nga ri downloada ka inthanete a hi nge yembeleli hi milomo ku ta ku ri vucheni ka risimu ni ta kombela nhlamulo hi nge se kongoma kwanani u ta mahlweni a ni kombeli nceka tana nceka ni nga wu kombela u ta ni ta wu katekisa evitweni ra matimba ra yesu kreste a hi sikeni hi yima loko nhlamulo ha ri ku teni haleluya nkateko a yi chayi hi ya emahlweni loko na ha katekisa nhlamulo. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Inkomo DJ loko na ha khongela nhlamulo ta kombela mi chayisa risimu ra haleluya nkateko yesu u ni matimba hi yena mana nhlamulo kokwana wa nhlamulo a hi teni mahlweni a hi teni va mana nhlamulo hinkwavo a ni hlawuli a hi pfuleleni hi ta haleni mahlweni va mana nhlamulo a hi teni va hahani a hi teni vakokwana a hi teni mahlweni a hi teni vakokwana a hi teni vakokwana vakokwana a hi teni xikwembu eka buku ya Yohana chapter 15 verse 9 yi ri loko mi kombela hinkwaswo leswi mi swi lavaka na loko mi tshama eka mina ndzi ta mi endlela swona loko ni ya katekisa n'wana loyi wa hina loyiwani leswaku swilo hinkwaswo evuton'wini swi mi fambela kahle a va na kurhula a va na ntsako na loko ri na mindhukano leyi nga vulavuleriwa henhla ka yena namuntlha ni ya ku yi ndhukaneni hinkwayo hi vito ra matimba ra Jesu amen risimu DJ.
ngopfu tikhameramen ta hina ni ta kombela mi nga ri tsemi ngopfu Majamalum. Hey, mani bezo. Ngaho ushala bataona ticondition ya bana. Loko swi onha ka xitulu. N'winyi wa ndyangu boheka ku ri ya xitulu. Halaya mi nga va hoxi sorry mi ta mi khomela mi ta yima hala mi kota ku hoxiwa swiwitsi. DJ wa mina. Va tise risimu lavaya va nga ri kombela va ri tisa hala ka n'wina DJ xi va mi nyiketini. Leri va nga kombela hi rona. Va endleleni swona. After show,
abathi kodwa mhalawo wami nejelazi kutsatsela mkulungwane aba ngomina jelazi sham ashithi kwamina uDecember why bahleketa yini hayi ka amisa umashatiti veritile boy what ile asomadala bithi wamina entande shaso namba sotsebeka mina as TVC mina na n'wina hi ta hlangana hala ka mike ntsena hala ka music amen sound system and go ni ku haye sorry karhi le kuteni tani ta mi nga kwati na ku heta ku swi vula na sweswo xi va maseve ta nikela mi nga ri kahle ka va maseve ka tice wa mina endlani sweswiya loko va chayisani mi nga holani banani sweswo swo tsokomba swo nandziha ana va tiva vanhu va xibela va nga lavi ku ba hi tinguvu na tichayi na tiphini na tiwiyele hinkwaswo hi laha swo madala mi ta khomela va maseve mi nga yi bohika na mbuti ya yelo hi ya va laha kaya a hi yeni mahlweni loko swi te tano ntombi a va ku nyikangi swiwindzi va wi hindela hi a hi yeni mahlweni vanhu va xikwembu ni ku haye se vinyi va mina va lava ku ni hlongolo vo misexi laha ku asa wa ha ri ku endleka swona se ni ta ku hlongola sorry chief ka sorry honorable hi leswi
Lift me up, hold me down, keep me close.